Ke tātou ki I hiwa. Kato e tali Te si tali peki a hoa. Hello, Osai. Anyway, mahak feungai eta fasi kai ano fasi ako na ta fasi ta ta fe ta fasi pe ta tor wifo he anyway tau fai etau kamata tau polo kalama ka tok foko atu etau tala noa mea noa ia. O ko whawheta he o tua, he tau o sia mai e whiawhiki whakoloa koe ni. O ko ofa atu o ko mousai pe mo ngai whamiri, mo tune in mai mei api, me ngā we, me hawhi itu upe mo tune in mai ke tau ki polo kalama. Ofa pe mousai, pe sai pe mea kotoa, pe mo keep safe, I he futaimi koe ne pandemiki. Hopefully it'll be over soon, ka tau o au. Sio ko tau ngai family, mo tau whanau, mo tau ngai, and whatever else o ku. Hi, Suli! Anyway, koe kamata aki pe ai whakawhetai, pe aua pe o ko kore ke hufanga he ngai whakatapu ko toa pe, o whaalolo ngai whakatapu ka ko pe he ke hufanga pe ngai whakatapu o whakatapua he o pe, I he whangaki I polokalama peheni, ko uhinga, kai whakanono na ngalo ha whaahinga. O kwat ai o whalahi heni ki he kau
tama inu kawa ko to ape ko sea ko whaamei nau whaamei li mai o tala mai ke ki anga ki shout out ka nau tolu o ku nau tune in mai ke ki live ko iai ka pa o ku mo inu kawa pe te utou a tu lewa he poni ke tau pe mo manatui o ke ta totongi tau manatu Bluetooth disconnected. Sorry. Ko e hu mai pe o sio atu pe o kumo fe pe malo e whamalo te ngai ngā ue kotoa pe o kumo fua mai mo ngahi fe tu takitaha. Hange kon ko klau ko ki moa ko e tau polokalama, tau talatala noa pe e tau ngahi current events kana tau tolu ko ni patoa. Pea moi hawhainga whangaki I mea ko ni ko whai holo ai ko ai ngai tala noa ko ni he politiki. Taimi lai whoke koe ke I've never ke whakakaukau ki au ko hata politiki au. Pea ne kai ki ala ko politiki ke poto he politiki. Ko e mea pe koko o kou iloi, o kou pou ki he tui whakapatoa. O kuo tui au ki he visone a akiris pohiva. Ma ai kakai o tonga. He? Ka pehe o kou whakaapa ki he whare tui au pito. O ku wai ai ofa ia me whakaapa ki he whare tui tradition mo tau culture o tau tolu he kai ke tau te lavda tau wei ai foi mea koia. O ku te utala noa atu pehe ngahi mea koe nei whai e tālanga. Ngahi mea lalahi tolu, pa tau sio pepe koe hai mea koe te tau lava o kawa. Ko mau tolu kona na kai ke mau tune in, mau hake ki he polokalama koe ni ok mau whai I he moni te pule lulu mo whalai te I he ke lea voice. Ok whai I he taimi 6 p.m. New Zealand time. Ai aku tau taimi ta tau fok mo tonga he taimi ni. Ko ia ai ka pau ke whainga maalia I he taimi ono ke fitu. I he Monday, Wednesday and Friday. Peko mo ni te pure lulu pea mo whalaite. Peke tune in mai o kau mai ki he polokalama. Ko he koe polokalama e patoa. I he letio ai ke lea voice ko letio o kutau o whai. He o kulahi e tau ngahi talatala noa ki he ngahi issue o ku whelawei pea mo tau kakai. He? O ku atwhaka whakaapa ia ki he tau tamako na aku nau peki pea nau timi ususu pea ha tala mo nuat ko mo ngahi ki ho mo ngahi ngā ue kotoa pe o whai o ko ilo pe o mo whaatune ko mo kau mo toro he whaafanongo I he mau polokalama. And it's interesting. It keeps it interesting ho mo hu mai. Koe mea pe o kou kore atutu koe ai tau pesanolo. He ku whiunga pe tau pesanolo ia pe makolo polo. Ka pa mo mai pe mato tuk maha mo poin. He kai ke mau tui ke he mea mau tala noa ki ai o ku whaafo ofa. He kai ke te lawa hata haia o wei atu unga ko ho mo whakaukau. Pe he kai ke mau la mo toto I wei mea mau tui ki ai. Ka koe ke he pe o whae tālanga. O whae tālanga o ku tau whainga ko toa pe. Pe e ku alua tonga pure anga patoa, pe pure anga peki, pe koe hatoi paati e te ahanau pure anga. Koe mea pe o tau kole, tau tompe koe mea ko tuia e tau whakaamu, ke tau mau hapure anga lelei. Ke tau mau hapure anga aku ofano kakai, whakapoto e nau ngahi tu uni, pe o te nau whai hala, pe nau whakamamao me corruption, he kai ke lava, o matu aki. More atu he kwai peka ka ia ko nau osi. I fo ia pe nau tolu ia I he vaiva inga he kapangako. He? Moe tila. Pe ko nau osi anga nau tolu ia ki ai moe huki he o engineer taki mea he moe ha. He? E fiu whenga ia ke nau mai ke nau hangalava o tataki aki ho tau ki pure anga ha ai whai to tonu pe moe anga tonu. He, ka koi ai, o ku ikai ke tau sio pehe, pea kai, koe mea pe ku os mahino pe,
Kana e pule anga i patoa, ko e mau mea pek whai, ko te wheni e ngai tutu uni, ngai lau, ngai mea fo tutu he patoa ke whakalere ake pule anga me wha e taha. Ko tu ko he taimini o pule anga e peki, ko e mea pia a mau tolu. Ko tau tolu ko ni majority ko ni o tau heni, o tau na fomuri. Pea o ko tui, pea o ilo, ko e mea pek tau anga maheni mea. Ka pau ke kau ke leipa, pe ke kau ki he wha e taha, ka pure anga e, ko pau pe ke whawhepaki, mo whakaanga e wha e taha. Ko e mea tatau pe, o tau whai ko ni he taimini, i he e tau teke ko ni ai ngā ue whapolitikale, pe ko tau mai ko o support a ngā ue whapolitikale. Ko e ahoni i he mau ki i tō piki ko nei whaika tala noa ki he ahoni, o ku whekau aki a mo kakmotau kakai ko unau si tuku waka ko e ngai whanua muli. O a wheki ki nau tolu i he ngahe factors kehe ko e uhinga, ko e tā puni ko e pōra, pe ko e te eki ke whakaawa ai whewholau aki ki tonga. O tau ilo ko toa pe, he tau Facebook a ko toa pe. Ko iai e mate, o ku iai anga e pōpula, pia moe hāfua. Pa koe whakalolo mataha, e nea u koe a kau tuku waka o mate. Koe nau mate, kai ke nau si lawa whailoaki, na e whae na tok mōre ne mo uina, tok tānu atu ai ko ilo pena i recently in the news. A si whakatamaki na e hoko kia si mōre ne mo ui. O kia e neki i tama, mono whamiri tonga. Koe alue, pia ko tānu i a heni, ko tānu pe kia u whakao pito. Koe mea ke he ko ilo pia ku hu mai kakai ni iho nau poini o tala mai. Ta taiange peono ta awhina nau ki tonga he ku teke iai ha maha ki tonga whai pa o pia puke pia, kai ke lava whai to o pia ha. Ko tonga, o ku mate pe kakai he every day i he ngai maha ki kehe. Ka ki e opinion ka pauna ko au ko hatu ku waka he ni, te ulaka ia ngeau, ka pau te wau ki tonga pia ko puke pia ko ha he COVID-19. Ka at least pia ka pau e hoko o more ek mo ui, ka ko lava o toi sio ki ho to whamiri, whailoa ki mo nau tolu. Koe whakalolo matu e tau whakakau, o ku ikai ke tau whakaamu e lahi, pe toi tupulaki ange, ai whakatamaki pehe, o ku hoko ki ho tau kakai, koe uhinga, koe lockdown ni, moi tuku baka, o ku tau whakaamu pe, e te nau whahe pure anga, tokoni, ke nau whakafoki a te kakai o process nau tolu kolontini nau tolu, pia tukuange at nau tolu ke nau sio a ko nau ngai whamiri. So e whainga ni iho nau na tolu. Te nau ngai pōpula, ko nau nofo koe hange koe kautori, frustrated, o koe ke iaha mau anga mo ui ia. Pia koe ke uila pena e area i whi o ku grey area ki i whahai koe. Tulo, e nau o mai koe koe ki mulin he tori, pe naha nau insurance ko uhinga ke kei pei atu e nau expenses mo accommodation mo hāfua, e nau nofo. Koe koto whakaofat, pe koe fie lau e tala mai ko nau o kai haa, ko nau o commit e ngahi, hia keke. It must be the frustration e nofo pehe. Ta e tau mua, hange kou tau mua varea, ai nofo. Ko iai o tau whakaamu pe, e waweni mai hano whakaawai pōtā, pe a ngau ngā ue moha tau pure anga, ke nau ai hangai facilities, ke o ato sivia kakai, mo tau hia kakai, i he 14 days ko nkoko o kuwhie mau, ke kolontinia kakai, pe tok tukuange atu ke nau o si whailoaki, mo nau ngai whamiri. Ko uhinga taratala no koe ki ai, hange kon koe kuwha tala atu kon he ngahi mea. We always have to talk about what's current. E ngahi mea koe o ku hoko o tau taratala noa he ngahi ahoni. Koe tau hoko atu ke ngahi tala noa koe ngahi concerns ko o mai koe miha tau kai ngā koe i tonga.
whekau aki, mo tuunga whakapolitikare koe o kuiai e patoa. Pa ko ilo pe e ai whanongo hele ti o hekele a, pe o kuiai fok e nau talk back pe koe whelafo aki. Which means o pene atu lai ni ke tā mai kakai o tuku mai e nau mea koko nau sio ki ai, nau tokanga ki ai mai hāfua. He? Pe aku lahi lewa taimi ke nau tolo mahe ko hanga e o create a chat room ke o mai ke kakai tonga aku nau ngawe malohi hono teke patoa mai mea. O ko sa ia tala no mo nau tolu he nau o mai e whakafuafua koe ke he angai mea o ku concern ke kakai mo anga koe nau sio ha mea e tupulaki ai e patoa. He? Na anau fuu kai o ila pe kai fo ile atonga totonu. Alu whakataha ai oho vare ma hange koko unau me piko ia pe nau. Nau, e nau sio koni ki he lisi koni kantiteiti koni o mai koe mehe kolopolo. He? Pa ko fie tala noa atu koe uhinga koe tohi koe ni nau hanga tuku atu i he pesi ai patoa international lo. Pe au shea atu ai ke he patoa nusila. He? Koe tuai pe hono tuku i mai. Lele o pusi. Moi kirikiri a moi lau mai ke misi. Lau mai ke kau mea. O kai whia maua ke whaaspen hatai mi ai he ko hange ai whakatonganga ia koe a whakanā whala koe ai kolopolo haki i mea whakaori. He? Funny. Tau ai pe ki kata koa Tilila. He? Hange ko tau pup ke whate wala tato he kata he sio koe ke he nau ita koe hono o mai officiolo koe he e poate patoa a e nau tari ki he e nau loi. He? Talu e mau me ane whē e mau talatu o kuna poto o ko ilo ai puslahi kon ko Tilila koe mea pena e mau matai tohi ai koe komo uto manato poto hono engage koe ai atamai koe ni whangaki kakai kono nau atu koe ko tangtang utu ko siong utu he hono ai koe nau atamai ke nau whakakau o ku nau pehe na e anga whē ho o hau ki he patoa pea ke pou ki he patoa pe ko hatoe whaahinga teke whakapolitikale pe he pea ke hau pe ko ia o ke whai e ki polo kalama pea. Malangalanga mai kakai he malolo ka tangata e ki he kuake e nau ofa ki he ngā ue maonga ko whai e agrispohiwa. He? Pa ko oa umai pe ko ke ilo ko ke mau ko loto ko kakai. Ko tau noat ko ni ko mena e hau ko klopolo. He na tau taha pe fupe ko he kamata i mai e tau loto ke tau puke mo mea. Pe kamata mapaki. Pe ko nau hau pe ko mau ilo te kakai yuki ai ofa ki he masiva. He? Pe ko ngā ue pe iau. Faka'osi ofa ha te nofo whai hato kone. Na e te eki ke tu o taha ne hono tā palasia mai aki mau tole loi o ku mau whehia ko mau loto kovi ke nau ngā ue. Mole ke mama o. He nā ne, no mo engage mai pe koe Tilila koe kakai u ki e ofa ke masiva whae ngahi langa. Whae ngahi tufa. He? Koe ne alaka pe koe ia o rereni o businesi. Koe te nau whakotu upanke. Hau. Ai whakotu upanke. He? Koe ngā ko pehe ai. He? If you have half a brain, ko whangai whakatapu. Te ke ila koe panke, it takes millions. He? Unless o ke mauha o ngahi foreign investors. He? O mo ilo, tapu ange me ta ahine prinsesi, ko pilo lewe, panad mo ko tunga ani ko saya mo hau. He? Ne ko na kai o ai panke and it didn't happen. Ko ha no uhinga.
Koe ha hono uhinga. Because you have to have the goods ke te run ha banke. Pea ko te sio pepa te ilo koe taahine tapuange mo prinsesi koe prinsesi. Os mahino no background ni pea mahino na how she came from money he koe prinsesi a tonga. Pa nā mo kakai nau business na nau business lalahi na tolo he ufonua muri mo mea o kui ai e nau silini e nau tolo he nau akauni. He? Koe kakai ia mo mea o nau whakakaukau i koe ke whakotu o mea. Pea neonga pena e whewhi nau panke ka koe hunga tau tala noa koe ki ai. It's people like that usually o nau whakakaukau ke nau business ke ai e panke. Na a tau whekarei mai koe mui mui ki he teke o visone e patoa that has nothing to do with opening a bank. Bank. He? Aia na e peise fo i mea koe ni i he ha. Tala koe ai share. Whakatau e share taki tolu afi koe pe fiha. Ke fo i share e taha. Ko hai haki, nai waha nau poate, o ko te atko investi ai o mai whakawi ke hao. Hano update ma statement ni mo ngai mea. Hala ke tau ilo pako ke tau ilo to and we don't want to know anyway. Ka ko hunga ko tau tano viai. Hangi ni na e atu a kau masiva ko eni o tau masiva ko toa pe e tau o mai ko support mo popo e patoa na tau o mai ke to o maha tau iwi ke ai ha tau panke. He? Ko e viso ne ko e ofa ke masiva. That's bull. Na e taru ho o whaere i koe whanau i koe whanau i au whanau i mo tau tolu ko tope kua ma support he patoa pe te support he ti miusu usu pe koe ha i kai o tau tu tatau ko tope he tau toko ni koe tau o mai pe koe ki muri ma tau whenga maari o ku tau ofa mo tau manatu ki tonga. He? Na i kai ke tau au tau tolu join up i ha charity ke tau oa whaie ofa ke masiva with whatever spare money, spare what clothes moi ha ko te lava ko spare ke lava tu fotufa tu ke te whai ake ofa. O ku tau tatau ko toa pe i he masiva, pe ka pe tau ofa ke masiva, yes we do, everybody does. He? He kai ke tau make whainga mea pe he ni malanga i pape atu to o maho mo silini ke ai ake tau. Ko hai e benefiti mei ai. Ka pau o ku ke tō he whai whamatala ko ia. Oh my life. Please. Toi whakakaukau. Think twice. He? But anyway, ku tau kamata ka tau distract atu ka koe poini eni. Ne o mai ke patoa koe pou i. Ai teke ai visone. Malolo tangata eki o ku kei toe. Mo le pure anga heke whaahinga he tau kau whafofonga, kai nofo ai kau whafofonga, o nofo mai o whaue poate kona e patoa. Pe au tau pehe koe ha, koe kakai ia o tau loto koe ke nahonga tataki ki tau tolu. He? Whiri lewa e nau tolu, ke sea a misika, he koe uhinga, koe loto ia, koe mea nei fie mau he tangata eki before he passed. He? Koe misika, koe loto ia akirisi. He? Lere atu lewa ai klopolo, whai e nau whotu utu. Pea nau hori ke nau veuki. Koe ni peko glea mai ake tilila he ahoni. O ku holi ke ne hanga veuki, ko hai koe whai hui. Ko hai a tilila, ke hawa veuki mea na e whokotu uia he kakai, o kuna wanga faka'otua. Pea ko pehe koe kakai anga faka'otua. He kapau ko sia ko he interview me ngai mea ko talanoa ke o talanoa ya akilisi i he ene kei lau mali. O he never credit himself ki he ane ngā ue. Ko talanoa ko pehe ko hange ko atko ki ai hono ui ko father of democracy ko ha ko hunga ko ne ngai ngā. O kune credit ma upe ai kakai ne nau whinga ue aki. He, ai amanaki havea, ai futa helu, pea mo, en, mo kātaki pehe kai ke ulawa whakalau atu na whai ko ngalo hani i. Ka koe fukakaia na ilonga nau ngā we, i he whonua, pea mo e siasi. O kuloto ma upea akilisia ke ne credit e kakai koe, na nau tokoni ki ai i hono hala whononga. He, pea tau hau ko o mui mui koe ai,
Ko whai tō ko toa pe mo mea whakatokolahi ko toa pe o ku te alu ki ai, ko ia o to o ku iai ma upe ai mea kono kui ko he taki. He kai ke te atki ta ka mea ko pe ke hataki ko foi atpo tala noa pe it's in a circle and everybody's the same I kai. Pretty much the same e tau hau ko ni ke patoa. Na tau hau pea mole akilisi, pea heke whaahinga, pea nofo mai e tau toko hiva ke puke ki tau tōru. Ha mea koko e aho ni. Alo mai e kau o mai o fotu business o whakahipa e viso ne, ke whakatonu lea I, ke whakatatau ke nau ngā ue kou whai, mo e nau tānak paanga kou whai. He? O speko ia pia nau kape, tāki, e tau kau whakafofonga. Kape tāki tuku hake ha, mo ngai kui mo e ha, lau ka nau ngai mari mo e nau whanau. He? O speko ia? Tuku I mai koe ni he poate ia ko e nau official letter e nau whakamatala I anga ko e nau tuu. O tuku mai ki a mautolu. Ki a mautolu he ko mautolu talu me I mua mo e nau iloi e mautuu I mui o te ke mui I a nau tolu. Moe pou pese te au. Ai lewa nau ita na to tala inveliti o ku loi e tohi. Talu me sanuari mo o mai e se aspohiva ai u mea ko nau loto ko ke tukitua. He? Ai ko ne mau pe kusen maka te au. Ko excuse mau pe no ai he klopolo ko e tala mai o ke nau sainia. Ia so what? Peka paura o ko pehea tu he posta te tohi ko official letter any. It's because he nau o mai mea nau tolu officially. Pe o nau saini pe ikai. Hangenia te hau au o pousiat ha mea loi. Na uhanga e au whau. Ke tuku ia ke mausi o mai ki ai. Pea kai ke uhanga mahinoi, o kai ke mau mahinoi e mauto. Tatau pe international lo, pea moe, patoa nusila. Pe ko e nau kokono ai, o nau tā palasia e poate. O mai he poate e nau tohi ke tuku atu ki he kau supporta to tonu o e patoa. Kai hange koe, kana wha ere mahanga tō lue kau kolopolo ia he kokono. Moe ta aki, o kou talatala noa ki he ni he kou fie mau, ai kau mui koe ni mo kau supporta koe ni o nau pehe koe patoa nau tolu. Ka o ku he ai kolopolo, pia nau o whai tutun, nau hori ke whai tutun mai ke tau poate, o ku ikai hange pe te quote atu pe lea koe a misika, o ku nau tu usi pe e nau tolu, a nau tolu. Koe mea koe hoko koe he ngahi aho ni. Koe tau aki pausi tala tōpe. Pea teu pausi whakaori atu rewa uia. He oku mau ai e tau fia. He sio atu koe ke he tae maa usia. Ke he tae maa usia. Ke he ikai ke mau tā palasia koa team. Pea mau toi ita he o mai he koa team me mea totonu. Ke mau tuku atu ki he kau mui totonu. Koe me aia mei whē. Ko mou asi mai ki mua, pia mou tala mai te ke veu ki. Kako pusi lahi. Te hanga veu ki toko hiwa alu, ki have e niu rila, laka, ki have e niu, ki hafu lalo niu, alo tu e te au veu ki holo, whakasio haki hosi, ke veu ki holo ia rila. He epe koe ke toi ha mau taimi, ko muno peo lau mai, seki heni. Ka mata ke mana koa ai ke le avoisi I ngahi. O ngai ko ngahi tālanga ke ngai. Whakatutu uia mo ngā wei a se tita. Nau toki nopo peo kape a se tita. Ko ke more taimi a se tita. Ke rea atu ke whangaware. He? Te eke tu o taha ke mausio he pesi personal a se tita. Pe ko mausio ha ne posi pe o kulaivi pea ke lea atu. No. Ko na hanga hake eni. Ke ai ke whakamerei a virisoni pea mo salamo. Hawere, koe na kōtara. Hange koe tēnā loto ke lea taha o ku whoikete maha na ki tā ahine. Wha ere maha o ku whoikete na ki whanau pe maha. Ai kolopolo, ka unau poto ma upe, he, hono hori koe ke tāta aki.
A salamo furi vai koe fo I pere tu kano I mata a ese ta fustua pea mo ene tamai koe o fe fine ia furi vai. Ke tau sio mai, koe tau pepe o fe fine furi vai pe tau ilo rewa ai pui pui tua. Ai tupu a salamo mono whanau I mai mono tau hi a salamo. Pa tau pehe Tilila Siola'a na e tupu fefe mai na e whaere I fefe mai na e hanga e mesa ke o fefe ia. Oku uhinga koe whakatala noa, ki he tau o mai koe nika ke politiki, o tuko e politiki ia, ka tau nganga we aki pe tatola a take personal loko, unga koe tau ware kua. Mo e tau maha. He? Tau mai pe tatolu o mai e tau ngai foi to onga whaka foi tui tui, o mai pe koe kakai ko lau mo si o mai pe, so koe patoa pe hepe. Hawai pe patoa ia. Na wasa we sia pe na tolu ia. Fua loa pe we sia pe me manava. Whaere I mai pe na tolu we sia o mai pe me we sia o whingai ke we sia I pe a mamani. He? Ka o kuke hau, ko o hau o politiki, hau ke mahina o ke poto he tala noa poini. Oua te ke hau pe o sio ki a hai mea pa ke ai haki fo I lea, pa ke hori ke lea atu ki ai. He koe atu ngai, te ke poto he lea mai ke kakai, ka ko hai e lea atu ki a te koe. Ai mau pe ke nofo iloi, o koe tau rea tonga ko iloi e kita a kita. He? Pe au te limiti mo te ilo tongata anga. O kuiai pe me au te lea pa te ilo tongata anga. Pa te ilo feitu ko ke oa te lea noa. I hange pe koe koe tau o mai koe ni koe. Ko mau tolu koe ne patoa international o ko whakamalo mau pe ke o mau kau mimi pa. He? He koe tala noa o te wheo whea ako aki. Pe te ilo ai, pe te ifo ia mo bobo ia he ngā ue whakatwe ngā ue aki mo kakai mama. Ma ue mama whakaotua. He, o mau tala noa, ke mea ko e rimiti ai e maurea. Mau iloi, e ngata anga e mau wako ke mau tala noa pe whakawhiunga ki ai. Pea mau ilo ho mau ngata anga. Ko taha tonga ko toa pe, ka pae whakatotolo e toa kene kui whiha o io o kia ene pikinga ki wharelahi. Tau tolu ko toa ko ni, ko tau ela ko toa ko ni. Pea ko tau wanga ake ai e mea ko tala mai ko moko puna ai mo hama. Ka oku ke tua posi hufanga he whakatapu, tua pakpaku miha o ke ilo I hotu anga I tonga na ke hau ko e tua, ngana hau ki I konga hou eiki ko haki I pikinga ke hou eiki mo e ha, he? Toku e lau pisi mo o malau hou eiki mo e kata mai e ka hou eiki mo wharelahi. Ko anga ake kau me ko ma ia kana e pehe mo pe hangi kon ko tau tala noa kon ki. Ko uhinga whakatala noa tu ai, ko kai ko ke te ilo kita ko kita. Ke te ilo I kwa hato ngata anga e te tala noa. Te ilo I mea ko na te arugo ako o pakwai ngata anga. He? Pakwai kakai ia kwa na poto whaka o tua. Na e kai ke au na wako ana tolu. Ka aku nau si o lo ana tolu. Pe aku nau ilo na tolu mea ngata anga e nau tala noa. Mo ngata anga e nau rea. Pe aku nau whai ake nau tolu ai to onga whakapa o ilo ia na ako nekina ke nau tolu he nau ngai mātua. Koe upbringing ia na esai. Koe whaahinga patoa ia o ko tala noa tu koe pōni. Pea koe whainga patoa ia o ko tala noa koe me kakai koe tonga o nau fie mau mai ke tau pehe. He? Hoi. Tau o mai o tau whisisi o whaki I ha mea te tau lava. Te ulava tuku hake koe. Pe te ulava hake aki I e. Pe te ulava. Koe mo ui ia, mo ofa, mo onia ke masiva. Te ulava ka pau, o kai ke ulava toko ni I whakase niti koe, te ulava o atu hau ki I kofu. Pe ka pau, o kai ke ta saisi, te ulava o atu hok taimi ki a koe, I ha taimi o ke whaingata I ai. Ka pau, o kai koe pehe, koe ofa peke masiva, o ku whai a ke koloa, pe koe paanga. Ko to taimi ko te spene ai mohataha to make someone feel better I hono aho pe kono ha o ku kau pe ia I he ofa. Ofa ke masiva ia, ofa ke. He ko taimi ko ne fie maua hataha kita
In my time of need, hange ko whakakau. Koe taimia o ko masi vai. Ko taha koe ha o ofa mai ke matala tala noa ke leleia e whakakau mo mea koe te ofai. Oku ikai ke tau tari, ke tau o mai o patoa pape mamu. Tānak masirin ke tau langai ko e tau ofai o whakahape i he ki mea ko ia. Hala ata. Anyway, koe ki tala noa ia koe oi ahoni mo e fiafini. Pea uhinga e tala noa at koe ki ai, ke mou kapau, o ku waifo e whainga tō lahi a hene o koe ke nau e klo polo. Pea ku waifo pek tala noa ke kou tala noa at o ke kakai o ku mautui tatau. He? Tau nofo pe, pea tau lue pe, pea mo e tau poate patoa. He? O ku iai ai amanaki lelei, me ia te ki mautolu, pea pehe pe ki he tau poate, ke ngahi ngā ue, o hanganaki mai mei mua te li ai whiri wanoa wataha. He? There is no ill feeling neongo e tau whita aki, pea mo e whaha e taha. No ill feeling. O ku whakalata au pito pe ai tala noa mo nau tolu. Ko taifu nau tala noa ke ngai mea ko e whakalolo mai ni, koe ke hau hataha ia me ka me peki, mo hou eiki mo ha o taaki mai, pe te nanga taaki maha me aloi, ko uhinga ke ngari kovi, pea ata kovi, a e tau kau whafofonga. Koe o mai peia me klopolo. Aini ko nau tala o nau patoa. Te utoi repeat at pere a misi. Ko ho o he pe me viso ne, mo ke alu mama o whai ha mea, o ku ikai ke nofu ke manifestoa na o mai a Crispo hiva, ko uhinga ko mea toto nuia. Ku ke hanga pe e koe, o tu uspe e koe. Yeah? Koe fo I quote, I think that'll be the quote of the week get there. E ku fia, bo e ku, pe aku kai ko au pe. O ku au kau, whakataha ma tau kau me mi pa koe ni ma ko miti kone a patoa international, patoa New Zealand. He, o ku mau kau, I he pou mo e fia I he ngai ngā ue. Koe ngai mea ia ka koe te tone ke papiliki, he koe uhinga. How kono live publicly, o ku ikai koe kau patoa ata pe. There's a lot of people. He, ko iai, o ku whakawhi I atu e au ia, pe o ku kei Australia, pe koe New Zealand. Piki hake ke patoa. Not global. Piki hake ke patoa, ke tau alu whenga e patoa, ke tuunga koe o tau whakakau. Koe patoa, koe wheitu uia o ku, koe tui whapolitika rea o ku lelei, koe tuia o ku melino, he, pe koe tuia o ku tau o koe ki ai o ku mama. Pe ku kei nusilani, whetu utaki mai, ke hao piki mai ka chepta. Ka ku ke Australia pe koi whepe, whetu utaki mai. Oku o loto pe ke utalatu, aku toi iai ai outpouring of support me ho tau kakai toko lahi. Ne nau holo mui koe nau siki I he sio kape. Nau holo mui pe koe ngahi ahoni, ko whakamalo ke kau ngā ue. Koe whakamamalahi o mō ngahi ngā ue, whakamalo ka se tita kai peke ke lea voice. Whakamalo ka Michelle ka pehe ke hei nawe kai wha. Whakamalo at ka li hai lui, e ngahi live, ngahi post, ngahi mea. Ngai kakai e na dedicate hona ngahi taimi ke nao mai o whai e ngahi whakamama. He, koe uhinga, koe tautui ki ai, I he tui whakapolitikare. O kui kai ko ha mea na whakasias. Pe ko ha mea koe tau tui whakapolitika rene o tau o mai ko poupou I koe ki ai. Ko iai. Tau mawahe, me kape, me tau taaki, me patoa loi. Me fotu businessi. Tau nofo mai pe, ke tau whakangongo, ki tonga ke tau kau whakafofonga, pea tau mui, pea tau umo mataha, ka tau a usfonua. O kou ofa ato ka te mou tolu, pea kou ofa pe te mou tune in he whalai te, polo kalama ko he whiawhihe o no, pea ka ikai, o ku mahalo ko au pe te utokusi, I hau pe o whakakina I pe mou tolu heni I he hakoa ni.
whakina i ki mautolo he ni i he laivi. Ko ofat ka mautolo ka pehe ke tau malolo ai na whewhe ko kape mata. He? Love you all. Good night. I'll see you soon, yeah?